Murungamiri wa rwangi rwa NHIF Mero David Mutuma ariuga nkoroki ya gicunci kia 60 kumakiri iganagia akarima kaunti ya Meru nimeandikithite kiri rwangi ruru rwa utungata wa ugima wa mwiri indi dina inene ni ati engi mao matiga kuriba utungata uyu magunika na muno antu akanyuma ya moko be watwana unari ogu na arombete Amiru na muno maria marina mishi kuyandikithia kiri NHIF na mathero makithura sibitari iria iribakubi na mudhuru murioki na ntetwenu. Kulingana David Mutuma urani murungamiri wa NHIF ndene kaunti ya Meru na ugite nandi nguruki ya gicunci kia 30 ndene kaunti ya Meru ibombite guciandikithia kimubango jwa NHIF akiuria muntu onthe atirikagite kara kuthwa sibitari ture sibitari rira kwinwe arakethwa akiona utungata bwakwi ankwenda kuwa twina namba nene muno ta around 60% ya members betu ba Meru yonthe i registered with our members by NHIF na NHIF nubu gutara sibitari ire ya kwina ugwe watara sibitari ire ya kwina ugwe ni obwiguita na ndokeja gwita sibitari ire ubo titarite no wirwo ubo tarite ngubwe weja kirwa na arwa so na atatumba umbotethwa utongi bombo gutethwa nuntu ukeja kuba qualify ro kuma kubu gwita kirwa riu botethia ino ntuna baruga rifaro lakini utena baruga rifaro na ndo na arora na nwajitwe eka bindi bugite atia urembesha no ntumba jwenge niyo ya kuandimitwa sibitari kanere nge twita specialized services zaira cha kulingo CT scan cha kulingo MRI area wita sibitari area ina services yu ne utirasima witho tarite amna bubu agutetheinira nene kagitagara mtu arajua no tungata wa NHIF nimene atethwa kirambe chire chiragwo mweri mono akorotere kurubara beja watwana nandi challenge ira batu twethara twene ara nene mono na memba betu uteja kandi na antu betu bara baingi ibeta ba memba betu mtu eja kwamba kurare akisi ya maternity kwamba kurare akisi ya mbajua wamenya kuma sibitari kandi rotire yakairi iyo niyo challenge ira twethara twene mono na ndi mtu etaka kandi ire amenya gutakandi ira tukija kuja raisi tutina mtu uria tutumba inya kumuroketi kana inya to muringira thimu to mutumira message eja kauga kagira mbeca kugitatia chakurea amana bubu eromba nandi ni gutigira mtura onde na njewe atigena kuria kandi NHIF no dokombe kibatetheria kandi eje irunga mairanja yonde mukuru mwekuru na ana barabara ndigurwa miaka 18 nande ugwa bukatho bugite ta kandi eu utembajua kana accident yumba kuja kura kutho gwika bandu gwe family kariu nande de na raiza ira iri mwekuru kana mukuru na shake na agitira kandi lakini atirekera mukuru nande ntukwira mtu ageta sibitari yakubindi okejaja kwina nyo sheria yakuga tutegwikira na wita sibitari ndeke eu na yote kwa na rimwe kethora ina challenge ukone kinyeria ntu gwita kuria mbeca na already family unirari nai na kandi inkiripotera Buru TV mbita Muthoni Muriuki.